Endwara y'ejweji ekabarukaho mu rukyegwe mu kwezi kwa Kataano omwaka ogu omu town council ya Kazinga kandi hatekikiire no mu magomborero 5. Tukingireho obutale bwona omu kyegwe mu district. Obutale bwona tukingireho. Tukingireho okubaaga ebisoro hambere obulwaire buli. Kandi tukingireho okulibasa ebisoro amaguru hambere obulwaire buli. Enshonga egi egimeserize aba Ministry y'obuhingi n'oburisa okuvuga n'abebembezi bakyegegwa n'abashaho b'amatungo okwenediza ihuriro ry'okugema. Nga Ministry ya Agriculture tuze okukwatagana n'abakulembeze ab'ekyegegwa district nga twagala ensonga ekwata kugema obulwadde obw'akalusu eyongerwemu amaanyi. So I want to challenge the players, especially the technical people, the federal department, to ensure that this drive gets into drive gear, that we make sure that we have at least 75% vaccination. Obwahata amatungo 106 nungo gahereze kukwata endwara y'ejo mu rukyegegwa kandi obutale bukingirwe okusa ebiro 30 by'okwezi oku obwo kugema kuri kugenda mu misho. So hati mbere twahika tubaye twina ebisoro byone bya karwara 106 kandi ebisoro 104 bikizira. Oburwaire bundi bukira kakubo bukwasire bwangu ekisoro kitakagenzire hansi. We need the vigilance of the extension workers, the vigilance of the chairpersons, the vigilance of the security organs that this is around, and the vigilance of the sub-county chiefs and family planners. Abalisa nabagira ngo endwara egikwera kubarukaho bataganisibwa munongo mu byentazi. Endwara eyejwa neteganiswa munonga aho kandi ritebye munonga kwe kubaho gavumenti tahamu kiretera yakinga ubutare yakinga ibitu so cyamase wakasenda kutunga okushobora abana school fees ubundi na aza facilitation zose n'izibindi mu matungo zasaraye. Lokira abekirunga abalisa nabashashara kirinjikana na habwente empunu embuzi hamwe n'intama bashashire ngumina okurabira mu banka ya Pearl na Housing Finance Trust abashaho n'abatunga wo shiringi 2 ekiremise hururu yo kugema. Gasha kwa Philip Marangira.